Hublay yapi baro. Kapang kabangan keren hapi menta galong. Ujisu bat kajutang barim. Matius upendan kambon sin ya kajutang barim ban pensisya ba ujisu uday umesaya ukon jong ublay. Matius bat ujisu kian ujor bat kireu kuat kibakraw jong kajutang barim kijaka bat kijingja. Matius bat ujisu man kapor kipaiden siya kajutang barim ban pensisya baya kabalatho ha kajutang barim kala ulong ha ujisu bat kajutang barim kala pen kre syapang kajingwan jong u bat kajingate jutang ukhun benrew bat ublay. Kirukhoy bakraw jong kajutang barim baro ki kedaw kti ya kajingwan ujisu. Kajingwan jong ujisu Kris kapendap penpura ya kajing penkre jong kajutang barim na kabanta kajing penim ya ukhun benrew baro situlub kaperthai. Dementa nginpai katu katni kijing tho na kajutang barim kila ulong ha kajutang bathamai kita kilong penengkong ujisu Moses bathamai ublay u ai lang ba Moses ya kishpotli ki hukum jong ublay ujisu uday Moses bathamai uba ai ya ki an halor ulum Matius san hadu kalanong patnyo kajing im ha kapo jinglong khulung ujisu kapen ken mau sachi sen pat ya kabalaja ha Moses bat usya jing in sau posni Matius sau khot baar Exodus laipu sau hadu arpopra bat khadu Moses usaki ya kaburam ha kajing keladur ujisu halor ulum tabor Matius kanyo khot iway hadu pasan ha kaba ujisu upen iru yalade kum upropet kum Moses Matius kanyo khot basan Deuteronomy khat ra khot khatsan baar ujisu udabet bathamai udabet uday us im ubakraw jong gajay benrew Israel udabet upen i ya gajinglong bakraw ujisu Henry ujisu uday us im jong kamen sem jongi ukhon benrew ubala it yala gajong gajing im ban pen im bat yalam yangi syabneng Matius iway khot iway renong baar khot baar Lukas iway khot laipu ar hadu laipu lai ujisu Kris ukham kraw bania udabet Matius arpu ar khot saupuway hadu saupusan gisnran jong u kitngan kumba ki paralog bayajan jong udabet lasya ban penken ya kasabat nagadaw kajing tangan palat jongki Matius khat ar khot balai kumba udabet ulawan ra jingsuk bat kinong syun naga kita baar jong Samuel kalnong banyo kat khot banengkong ujisuru ulawan ban penlai im na kipom omtang ya kipa Israel Henry ya kibreu baro bakwa panlai im Matius iway khon arway balai ujisu katempel bathamai katempel jong ke Jerusalem kadai kadak bapau jong ke jingdon ublay
hapdeng ki Israel. Hakajuk kerukom ujisu upersen baar ulawan dalade dakabor umensim pakhoy banle yakamon ukpa ban pen I yakajing kraw kaburam ublay hakaperthei. Matius iway khot arpulai lenong khat khot ban riu. Yohanes iway khot khat saw lenong baar khot khat khandai hadu arpuway. Mauken uday ka tempel ubaladon hapdeng jongi kibriu. Kani kadai kajing penkre ya kipa Israel ban priang ya uji sukris balawan long briu dakabor mensi bakhoy. Kajing don jong kaladon ha ka tempel mensim pathamai kata kadai kabalang. Matius khandriu khot khat pra lenong khat pra khot arpo. Basaw u Israel bathamai kum umesaya jong ka Israel u Jisu ulas dang banyalam daladehi ya kajing ya lenti jong kipa Israel na Egypt. Matius khot khat san u Jisu ulayale thma saupo sui bat uksoy da kajing duai sia jing yen bat da ka white lam kata gadai ka ktin ublay bat u Jisu lajom ya uksoy kum juru da kajing ko ngu bat kajing shania ha ukpa jung. Matius saw khot iway hadu khat way. U Jisu lajit yaki apostol balai ra kajing syai ukris da kajing babha syaki way. Matius san khot khat saw Isaya sapuar khot ban riu. Pasan u Jisu u Solomon bathamai. U Solomon uday ukhon jong David la ringdur ya u Jisu ukhon bakraw batri jong blay. Matius khandriu khot khandriu nak kita baar jong Samuel kalnong kabanyaw khot kaba at saw. U Jisu ulong kum u Solomon uyop diang kijing ais mubha na kiri jong kaperthei. Matius khot khatway na ka kita banangkong jong isim ka lenong basipho khot arpulai hadu arpusan. Kum u Solomon bastan kita banangkong jong isim kalnong balai kat khot kaba khat Ushna ka tempel jong ki Israel na ka kitab baar yung Samuel kalnong kabanyaw kat khot kabakat hadu khat saw. Kajing start jing sempang u Jisu ha kajing long do. Matius khat way khot khat khandai khat khot sapu bada kajing sandur ublay u Jisu ulalong unong tay ya ka tempel kata kalong kabalang. Matius khandriu khot khat pra bandriu ujuna pathamai. Ujuna uday prophet kinong Hebrew mau layo thia hakali Juna khatway iway khot iway hadu khandriu. U Jisu layo thia hagaling bat uyo mat ya ka eryong erngit henry mauhi ula penjai-jai ya ka eryong bat kisendran kilong kisaki ya gani ka kampala u Jisu. Matius pra khot arpulai hadu arpunyo. Ujuna udon lai sngi hapo
kakupo udok ka bahe ba kani kapen phalang ya gajingyap u Jisu ba latep ya u ha ka ba laisngi lami pan na gajingyap Matius khat ar khot lai po khandai hadu sakwei shushu kajinget ujuna sya kajinglet ujuna sya Nineve syabar uput usam ke Israel kani kapen phalang ya kajing priang ka gospel u Jisu Kris kadai syabaro satlak kaperthai Matius alpukra khot khat pra hadu arpho ublai sibon bar ublai ulkorku kordo ya phi baro